U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije čuti 14. lekciju pod naslovom Hoćete li doći u Aachen? Ja kommt doch nach Aachen. U prošloj emisiji je u hotelu Europa vladala prilična užurbanost, koja u jutarnjim satima nije ništa neobično. Andreas, hotelski portir, imao je pune ruke posla. Da vas podsjetim, najprije je gospodin Mayer predao ključ svoje sobe Andreasu. Hier, mein Schlüssel. Zatim je Andreas jednoj gospođi vratio pasoš, koji mu je bila ostavila na recepciji da bi upisao njene podatke u kartoteku gostiju. Hier bitte, Ihr Pass. Tako ste upoznali i način izražavanja pripadnosti u nemačkom jeziku. Prisvojna zamjenica prvog lica jednine je mein ili meine. Za drugo lice se, ako je u pitanju učtivo obraćanje sa vi, koristi prisvojna zamjenica ihr ili ihre. Oblici prisvojnih zamjenica koji na kraju imaju slovo e koriste se ako stoje ispred imenica ženskog roda. Takav je primjer sa imenicom naočare, koja je u nemačkom jeziku ženskog roda. Doktor Tirman je pomislio da su mu naočare nestale. Meine Brille ist weg. Ali Andreas mu je skrenuo pažnju da su mu naočare na nosu. Da ist ja Ihre Brille. Ali, dragi slušaoci i slušateljke, Andreas više uopšte ne razmišlja o tim stvarima. On naime ima slobodan vikend, pa se raskomotio kod kuće. Danas je rešio da napiše pismo svojim roditeljima, Eltern. Čujte šta je napisao. Vaš zadatak je da odgonetnete u kom gradu se nalazi hotel Europa. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer. Leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Wer denn? Meine Eltern. Andreas je 2 put pomenuo grad. Hotel Europa se nalazi u Aachenu, predivnom starom gradu u blizini tromeđe Nemačka, Belgija, Holandija. Sada ćete čuti i šta je Andreas napisao svojim roditeljima. Na početku pisma im se obratio sa dragi roditelji, liebe Eltern. Liebe Eltern. Andreas je počeo pismo konstatacijom. Znate kako je, studentu je uvek potreban novac. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Andreas je objasnio roditeljima da ponovo vida radi, i to kao portir hotela Europa. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa. Zatim se malo požalio na to što od njega ljudi stalno traže nekakve informacije. Ljudi misle da portir uvek sve zna. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Tada je kao primjer, Beispiel, zanimljivog gosta pomenuo i doktor Tirmana. Tu je, na primjer, doktor Tirman, lekar iz Berlina. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Zatim je napisao par redova i o gospodinu Mayeru, muzičaru, Musiker. Und dann ist da noch Herr Meier, ein Musiker. Andreasu se čini da Mayer rado pije i puši.
Er raucht und trinkt wohl gern. I Andreas rado puši, međutim i sam žali zbog toga što je to jako skupo. Und das ist sehr teuer. Leider. Andreas je postavio roditeljima pitanje hoćete li doći u Aachen, Ihr kommt doch nach Aachen? a ex, koja sve vreme ćuti, ali pažljivo sluša Andreasa, postavlja pitanje ko to treba da dođe u Aachen, ko to? Wer denn? Odgovor glasi moji roditelji. Meine Eltern. Ex je već na početku pisma mogla da zaključi da se radi o Andreasovim roditeljima, ali je naravno samo tražila povod da zapodene razgovor jer poslušajte sami kako je dalje tekao razgovor Andreasa i ex. Vaš zadatak je da odgonetnete šta ex hoće da sazna od Andreasa. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Warum nicht? Ex smatra da bi Andreas u pismu trebalo i nju da spomene. Zato ga pita gde u pismu piše da je ona njegova devojka, Freundin. Gde piše ex je moja devojka. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Šta bi Andreas mogao na to da odgovori? Jedino da tako nešto nije moguće. Pa to nije moguće. Das geht doch nicht. Ach, Ex, das geht doch nicht. Ex, međutim, ne odustaje. Zašto nije? Warum nicht? Andreas na to više ne odgovara jer bi odgovor bio suviše komplikovan, pa završava pismo. Bis bald, euer Andreas. Sada bih željela nešto da vam kažem o glagolima i glagolskim nastavcima. U nemačkom jeziku svaka rečenica ima glagol. Sjećate se da smo rekli da glagoli imaju svoje nastavke. Danas ste čuli nastavak za drugo lice množine. Taj nastavak je te. Dakle, potpuno je isti kao za treće lice jednine. Lična zamjenica drugog lica množine glasi vi, ir. Tako se i Andreas obraća svojim roditeljima. Čujte još jednom odgovarajuće primjere. Ihr wisst? Ihr wisst doch, ein Student? Ihr kommt? Ihr kommt doch nach Aachen? Svaki glagol, međutim, ima i svoju glagolsku dopunu. Glagolska dopuna je normalan deo rečenice. Gotovo u svakoj rečenici stoji i subjekat. Subjekti rečenice mogu biti različiti. To, na primjer, mogu biti imenice, naravno sa odgovarajućim članovima. Ein Student. Ein Student braucht immer Geld. Subjekat može biti i lično ime. Dr. Thürmann. Dr. Thürmann ist Arzt. Subjekat može biti i zamjenica. Er. Er ist nett. Subjekat može biti i reč ovo, to, das. Das. Das ist sehr teuer. O ostalim glagolskim dopunama, odnosno delovima rečenice, čućete nešto više u narednim lekcijama. Danas bih vam objasnila još samo značenje reči wohl. 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 Ovu reč upotrebljavate ako hoćete da izrazite slutnju. Vi možete, na primjer, da kažete mislim da on rado puši i pije. Ich glaube, er raucht und trinkt gern. Ali možete da kažete i on zacelo rado puši i pije. Er raucht und trinkt wohl gern. Tako i Andreasu izgleda da ljudi misle da jedan portir sve mora da zna. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Poslušajte još jednom celo Andreasovo pismo i pitanje koje je postavila ex.
Smestite se udobno i upijajte svaku izgovorenu reč. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer, leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Na ovom mestu Eks je prekinula Andreasa žaleći se zbog toga što je on u pismu ne spominje. Wer denn? Meine Eltern. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Warum nicht? Ali Andreas je završio pismo ne odgovarajući na pitanje. Bis bald, euer Andreas. Doviđenja do sljedećeg puta. Auf Wiederhören. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.